sipai ule tuntu makan tungai thak tur chu Kabar Ma Kyay Bu James Ramdinmawia zia ani Tunlai Myanmar buaina kara Hla Lar Kabar Ma Kyay Bu tihi awmzia chu until the end of the world Khawvel tawp ma lo chuan tihna ani a phuahtu hi Naing Myanmar niin democracy ngenna le mipui dikna chanvo rapbettu sipai te demna hla ani Naing Myanmar hi tuna chuan kumsomruk pathum mi ani ve to a hela hi kumsanga chhuah somriat pariata sipai sarkar daudana le democracy nget awanga Rangoon University zirlai ten nor an huai hotlai vela apho ani heti lai hian kumsom thummi chau alani tihna ani chu hemi kuma norna hi arampum akang kai chawa 8888 uprising tia soi ani nge hetia an soina san hi niriat thariat sanga chhuah somriat pariat ni taka he norna hi loin tran ani wang ani he uprising a hian sipai in zirlai le mi pui poi soilo mi sang thum chuang zet an kap lu nge ani Kabar Ma Kyay Bu ti hi Myanmar namla national anthem ti anom le thina achan chu Myanmar namla Kabar Ma Kyay nen athupui ain an wang ani aphuahtu Naing Myanmar hian kumsanga chhuah somsari pasaria kansa sohla dust in the wind thluka asiam ani Naing Myanmar hian kumsanga chhuah somriat pariat atanga sanga chhuah somriat pakua chhobor vel kan hetiang lam hoi revolutionary song anti mai mipuin sipai sarkar daudal na an saktur la pasari lai mai aphuah nge Kabar Ma Kyay Bu aphuah vele hian Rangoon miau ukkalapa fama zirlai engamazat hemila satur hian an traina ti chuan mipa pali le meichia somte chu recording ati puita he recording hi tun buaina kalme ka po hian zan tin dariata Myanmar ram chung mun thang an play thina sipai rorel du lo na kongzo po an sakna sat ber anita ani aphuahtu Naing Myanmar hian Myanmar Times in an interview na heti hian asoya mitam takin kala hi zan tin rampum huapin an sa kumsanga chhuah somriat pariat uprising atangkan kahla ni to biglovin mitin ta ani to zok ani kafapa kumlimi nen po midang rualin zan tin bathara kan sathin ati asoi bel zel na chuan hela hian he Khawvel engkim mai affair lo na muna hian mipui te hi an dikna chanvo changnei tura an beina na satakin puisela ati ani tuna chuan Myanmar mipui te hi anin lom khom thain an discipline tha ema kumsanga chhuah somriat pariat anga nassa taka thisen aluan lekha kadu to lo ani thisen chu hi achana ani lowa mipui te po smart takin an cheanga do thei takin zalen na call eng chu an lo thlir tur ani ati bok tundin muna po hela hi Myanmar mipui democracy thalela anu na hial po thaba nasataka sipai sarkar du lo na lantir tu te fui tang tu hla ani zelri ani hi ala tu awmzia hi hello kan na thanem view ome ama kan mi zo zai thiam choi theilo pirebeka saimoi ngei po in Myanmar mi pui de be na athop zia lantir nan hela hi alo sato ani hela Kabar Ma Kyay Bu hi mizo tungin nge awmzia ni reng i han chui chiang don te ang chang khat na itan ngai dam na reng awm lowang Khawvel tawp thleng po in chu mi hring nun na manga chin chi ani sia he do da na chak o mi huai senten mi pui ta tan an nun an hlan kan ram Myanmar martar te thi senadin kan mi ten nget
taka ding le huai taka heng mirap thak te bele turin sang hi na kan pu du tak ku do main kolom manga min rapbettu te lo be tu kan chan chin moi kha Myanmar sipai te nge yin anti bor ban ta ki o ruai tu ta khin ong san zalen na ata na be tu khan vana tangin mino thlir te khai kan Rama thi sen a luang me ke engtizai zia khongai na bo sal ti tiau tu mai ruang dai khoi ki pa po chang thum na tran pui lawin zalam tluanga an zale o ka u le naw le thian te u an thi sen luang chuan min na fan reng ani ngai hai lek suang che mi huai sen tuta te huai takin ibei zelang kan democracy tan leit nei lawa kan ram mangai tu chu ke ni hi kan tieme in thil ti hi kan ngai dam ngai lawang lo ti ani kan